Hadin ka final ka FIFA World Cup arah ka balalong ha Qatar. Kata ka final hapden ka Argentina persia ka France ha ka Argentina ka laban penlimno ka France ka bala yokur ya ka world champion snem arah kumta hadin ka World Cup arah ha ka jingle kai ka long ha Lusail Stadium jongkari Qatar. Yole se sa ka wipat ka jingle kai ka football ka basa buntam kinong pekay kinang jilekay kan sadai ka finalisima ka pedeng Argentina persia ka Spain. Ka Argentina kapadai ka ladu haka Copa America arajar pusaw kan baka Spain kadai ka ladu haka European Championship arajar pusaw. Kumta kiniki artli kiri kinse kun ka finalisima hak arpu new trick upnai match arajar pun riu haka por kendai beji janmit katkum ka lokal time jongkari Qatar. Bat ka jaka kadai Lusail Stadium Qatar. Kabadai ka juk ka stadium hagaba ka Argentina kla yokur ya ka champion haga World Cup arah kabalala ban penlimno ya ka France. Bat ha uju ubnai kata ha ubnai match ka Argentina kan selekai perlok persyaru ya ka Qatar haka live ho tari. Kumta hadin ka World Cup arajar yole se kaneka sadai ka wipat ka jilikai haka history jeng ka football kiban sa buntam kidong pekay. Kata ka finalisima hapden ka Argentina persia ya ka Spain. Haka ba ka jing up kamilinti kadai mano ka bandai ka ladu hapden jukni ki arteli kata ka Spain ka badai ka ladu na Europe haka European Championship. Kadba ka Argentina kadai ka ladu haka Copa America. Haka FIFA ranking mentah kebabat ya kerdan kebeningkong kadai ke Spain, kebabat ya kerdan ke Arpat kadai ke Argentina. Kebabat ya kerdan ke Balai kadai ke France, ke Basau kadai ke England, kebasan Brazil, Barbat Rio kadai ke Portugal. Kum taru ke jing up kemilin tim ta kadai ya ke jilikai ke finalisima hapdeng ke Spain persia ke Argentina. Mano kepandai ke ladu hapdeng jung di art ligi tim di klain bortam mentah hak pertai. Di badang batru ya ke ranking ke bah kelidu. Hadin ke Copa America arajar pusaw na kaling jung orang ilekai jong kari Argentina u Angel Di Maria la syong tajno na ke international football. Hagba mentah oleh lekai no tang na ke klub Atletico Rosario Central. Kadban na kaling jong Messi kumu kapten jong kari Argentina haka World Cup arajar undang ipteng bandon berkatim na kamtak Argentina. Ngin say iro ya Messi say senpat haka jinikai ka finalisima haka baka Argentina Messi kan say kun persia haka Spain kabadon Lamin Yamal. Mana banjob mana banlim ka jing up kemilinti kadai hadu ka arpu new trik match arajar hunri kublai sibon.